makuru y'ubuzima tugiye kuganira ku kiribwa cy'avoka. Abahanga batandukanye bavuga ko ari ikiribwa gifite akamaro kanini umubiri w'umuntu ngo kuko gikungahaye mu mavitamine arimo A, B, C ndetse na K. Tugiye kurebera hamwe imwe mu mimaro y'iki kiribwa cy'avoka. Nkuko bisanzwe ndi Debbie Console Iradukunda. Nkuko tubikesha urubuga Passeport Santé ngo muri avoka habamo intungamubiri za magnesium, potassium, phosphore, fer, zinc n'izindi ntungamubiri zifite akamaro kanini ku mubiri w'umuntu. Uru rubuga ruvuga ko avoka ifasha umutima gukora neza kubera ko yifite acide oléique. Iyi acide kandi ngo ifasha no mu kwirinda diabete. Ubushakashatsi butandukanye kuri uru rubuto bwagaragaje ko abantu bongera avoka ku mafunguro yabo bagabanukirwa na cholesterol mbi mu maraso yabo ku rugero rufatika. Avoka irinda ihindagurika ry'umuvuduko w'amaraso bitewe n'uko ikungahaye kuri potassium. Avoka ngo ifasha umuntu kugira amaso mazima kuko ngo inafite ubushobozi bwo kurinda ishaza mu maso. Abahanga mu by'imirire kandi bemeza ko urubuto rwa avoka rushobora kuringaniza ikigero cy'isukari mu maraso kubera ko ifite ibinure bishobora gufasha ama-insuline gukomeza gukora neza. Bivuga ko avoka irinda umwana kuba yavukana ubumuga mu gihe umugore utwite yabashije kuyikoresha ku mafunguro kuko ikungahaye kuri folate na vitamine B, bikaba ari ingenzi mu kurinda iki kibazo cyo kuvukana ubumuga. Abahanga mu by'ubuzima kandi bavuga ko avoka ifite ubushobozi bwo kurinda kanseri, harimo nka kanseri ya prostate ifata abagabo ndetse na kanseri y'ibere ifata abagore bitewe na acide oléique iboneka muri iki kiribwa. Avoka kandi ngo ishobora kurinda impumuro mbi mu kanwa kuko ngo inoza mu mara. Uru rubuto rwa avoka rutuma intungamubiri zindi zibasha kwinjira neza mu mubiri nk'uko bivugwa n'urubuga rwa Passeport Santé. Avoka ngo ishobora gutuma umuntu agira uruhu rworoshye kuko yuzuyemo amavuta abobeza uruhu ndetse akanarurinda gusaza imburagihe. Avoka ngo yifitemo amavuta menshi ikaba ifasha abana gukura neza kandi kongerera imbaraga abantu bakunda gukora siporo. Ubwoko bw'amavuta aba muri avoka ntabwo buhumanya nk'uko bivugwa n'abahanga batandukanye mu by'ubuzima ngo ahubwo butuma umutima ukora neza n'amaraso agatembera neza mu mubiri. Mwabyimviye rero ni nahangaha rero dusoreje amakuru y'ubuzima twabateguriye yo kuri uyu munsi. Reka mbararikire kuzongera kubana natwe kuwa kabiri utaha tubagezaho amakuru y'ubuzima. Mbibutse ko kandi mushobora no kuduha ibitekerezo munyuze ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo ubuzima bwawe, maze tukaganira ku bintu bitandukanye bishobora gutuma ubuzima burushaho kugenda neza.